Alright, nanone nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye, nizere ko meze neza. Kuri aya masaha rero ari munyemerere dukubita tubangurana aya makuru duhite tubanziriza ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko barwanya ibintare za Sarambwe bongeye gukora ibikomeye cyane imbere y'igisirikare cy'u Burundi. N'imirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyakuye nuruva gusenya muri iyi mirwano yongeye kuramuka muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru avuga ku mirwano yaramukiye ahangaha muri teritwari ya Fizi mu gace ka Gitumba, aho intare za Sarambwe n'ubundi zaramutse ziri guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. N'imirwano yaramukiye mu bice bya Gitumba. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje n'ubundi kugaragaza imbaraga zikomeye cyane nyuma y'uko iyi mirwano yaramutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ariko kugeza ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi hakaba ngo hamaze kuraswa abatari bakeya. Amakuru akavuga ko abandi bahiye ubwoba bakayabangira ingata. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gukoresha ya drone izwi nka CH4. Iyi drone y'inkazi rero ikaba ariyo yongeye gutuma igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bongera guhura n'akaga gakomeye cyane. Ndetse amakuru akavuga ko kugeza ubu ngubu tuvugana abasirikare abakomeje kuyabangira ingata ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aravuga ko ari imirwano yatangiye agana ku isaha 11 zirengaho iminota mikeya igatangirira muri ibi bice byo muri Fizi mashyamba maremare n'ubundi aha muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano bivuga ko rero impande zikanganye zakoresheje intwaro ziremereye n'izoroheje. Abaturage batuye hafi y'aho imirwano irimo kubera akavuga ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana amasaha ya mu gitondo cya kare ahagana ngo ku isaha 11. Benshi rero kugeza ubu ngo bakaba bahunze ingo zabo bakarekeza mu bice batekereza ko abifite umutekano. Amakuru aravuga ko nyuma y'uko imirwano yaramukiye ahangaha rero kandi ikaba ikomeje kugenda yegera aka gace ka Gitumba, ubu ngubu ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo zikomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Amakuru akavuga ko ahamaze kurasirwa benshi barimo n'igisirikare cy'u Burundi, dore ko n'ubundi iyi mirwano ikomeje guhanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aba barwanyi bakaba bari guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abandi barimo n'imitwe y'abacanshuro n'abandi benshi. Ubu rero tuvugana amakuru aravuga ko abasirikare b'u Burundi babarirwa hagati ya 7 n'10 tayari ibyabo bimaze kurangirira muri imirwano yaramukiye ahangaha muri ibi bice. Nubwo gusa amakuru aturuka ku rugamba bigoye kuyabona, ariko aravuga ko iyi mibare y'abasirikare bo ngo bamaze gucaho ibyabo bikarangirira ahangaha. Imiryango y'ubutabazi n'imiryango mpuzamahanga ikaba isaba ko impande zikomeje guhangana muri iyi mirwano zabererekera abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo babashe kujya gutabara abaturage b'abasivile baherereye muri ibi bice. Ariko se dusubiye inyuma, ibi birashoboka yuko abasirikare bashobora kubererekera abantu bibwira ko ari abarwanyi. Ushobora kubikora ugasanga
harimo na za maneko cyangwa se n'abandi basirikare. Gusa kugeza ubu imiryango mpuzamahanga irasabwa ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwakubahirizwa kugira ngo babashe gutabarwa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, nanone reka nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Amakuru birumvikana arimo kugenda yitsa ku ngingo zikomeye cyane. Reka dukubite tubangurana ya makuru rero duhite tunamanukira muri iyi nkuru nayo ikomeye cyane. Urwanya b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kugaragaza indi sura nyayo ya Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye na Genocost. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze gushyira ubutumwa ahagaragara bukomeye cyane. Nimunyemerere dukubite tubangura twihutisha rero duhite twerekeza muri iyi inkuru nayo ikomeye. Butuvugana ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rimaze gutangaza ko ridashyigikiye na gato uburyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoresha ijambo Genocost, rivuga ko ari igitekerezo cya politiki kigamije kuyobya ukuri ku mateka y'ibibazo byabaye muri iki gihugu no gushyira mu majwi u Rwanda. Mu itangazo Alliance Fleuve Congo 23 yasohoye kuri uyu ni ku munsi w'ejo nyuma y'umuhango wabereye Kinshasa ku itariki 3 Kanama muri uyu mwaka w'2026 wo kwibuka kiswe Genocost. Yavuze ko icyo gikorwa cyagaragajwe nko kwibuka jenoside byitwa ko yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kikaba gishobora guteza urujijo ku byaha mpuzamahanga no kubangamira inzira y'ubutabera bw'u Rwanda cyangwa se y'ubutabera by'ubwiyunge. Iri huriro yavuze ko yunamira abanyekongo bose baguye mu ntambara n'amakimbirane yabaye mu gihugu hatitawe ku bwoko, ururimi, dini cyangwa intara bakomokamo. Iri huriro ryashimangiye ko abagizweho ingaruka n'aya makimbirane bakwiye ukuri, ubutabera, indishyi no guhabwa icyizere ko ayo mahano atazongera kubaho ukundi. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko gushyira hamwe ibyaha byose byasabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga gushyira hamwe ibyaha byose byabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikitwa jenoside, bidahuye n'amategeko mpuzamahanga, ahubwo bishobora guhisha ababigizemo uruhare no guhindura amategeko intwaro ya politike. Alliance Fleuve Congo 23 igira iti igitekerezo cya Genocost nk'uko kiri kwamamazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa gishingiye cyane ku nyungu za politike kurusha gushaka ubutabera, cyanahinduye ibiganiro ku mizi y'ibibazo bya Kongo byerekezwa ku nkuru y'amateka ikoreshwa nk'igikoresho cya politike. Iri huriro kandi yavuze ko uburyo Genocost ihuza ikoresha mu biganiro bya politike bushobora gukomeza gucamo ibice abanyekongo no gushyira icyaha ku abaturage bamwe bazira inkomoko yabo, cyane cyane abari ahangaha bavuga ko cyangwa se basa n'abanyamurenge. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yanavuze ko ikiswe Genocost kiri gukoreshwa mu guhisha ibyo ivuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi bo muri Kivu y'Amajyepfo, abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo, abahema bo muri Turi n'andi moko.
iri huriro ryasabye ko hategurwa iperereza ryigenga ku byaha byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagafungurwa ubushake hagafungurwa ububiko bw'inyandiko za leta, abagize uruhare mu byaha bagakurikiranwa mu buryo butabera, abarokotse n'abatangabuhamya bakarindwa, ndetse n'inzego z'ubutabera zigahabwa ingufu kugira ngo hamenyekane ukuri. Yavuze kandi ko ni ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 ryavuze ko amahoro arambye atazagerwaho binyuze mu kuvuga ibisobanuro by'amategeko cyangwa guhanganya amateka y'ibyabaye, ahubwo ko azashingira ku kuri, kubazwa ku giti cy'umuntu ku byaha yakoze no kwemera amateka yose y'igihugu. Ku bwa Alliance Fleuve Congo 23 ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye kubaka igihugu kigendera ku mategeko n'amabwiriza. Kugeza ubu ibintu rero bikaba bikomeje guhindura isura ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru, nimunyemerere dukubita tubangura twerekeze no muri iyi nkuru nayo igeze ku Ibendera TV aya masaha. Munyemerere nanone nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano, ndongera nkwingiye ngusaba ngo unkorere like, nubikora uraza kuba ugize neza, ariko niba ari nabwo bwa mbere ugeze hano uze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire ko twerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Walikare. Inyeshyamba za Wazalendo zahuye zagabye igitero mu baturage, zirabeza ni mu gace ka Boreusa. Umujyi wa Boreusa uherereye cyase umurwa mukuru wa grupoma ya Ikobo, ni muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, wabayemo ubusakuzi bwinshi mu ijoro y'ejo bundi. Kuvuga ijoro ryo ku Cyumweru tariki 2 Kanama rishyira ku munsi w'ejo bundi kuwa mbere tariki 3 Kanama muri mwaka wa 2026, abaturage barashinja izi nyeshyamba za Wazalendo gufatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kuba inyuma y'ibyo bikorwa by'ubujura, ubwicanyi n'ubusahuzi byabaye nyuma y'amasaha make. Imirwano ikomeje kandi ikomeye yabaye muri grupoma za Ikobo na Kisimba. Nk'uko iyi nkuru ibitangaza, ngo ababibonye bavuga ko abantu bitwaje intwaro binjiye muri uwo mujyi hagana saa 5 z'ijoro, mbere yo gukwira mu duce dutandukanye bagenda bakoramo ibikorwa bya mfurambi by'ubujura, kwiba no gusahura. Nk'uko amakuru agera ku Ibendera TV abivuga, ngo bahise batangira gusahura mu buryo butunguranye amaduka, farumasi n'amazu. Amakuru agira ati bagiye mu rugo ku rundi ruhande, bafashe imiti muri farumasi. Ibintu by'ingenzi mu maduka barabifashe, amatelefone barasahura, no kuvuga telefone zigendanwa, mu nzu zicagingwamo, nako mudasobwa n'ibindi bikoresho ngo byaribwe mu biro bitandukanye, bimwe na bimwe biherereye ahangaha.
abaturage bari bafite ubwoba kandi nta muntu watinyutse kubatabara. Ibi bikaba byaravuzwe n'umuturage wa Boreusa utarashatse ko imyirondoro ye itangazwa hano ku Ibendera TV. Undi muturage yavuze ko abagabye igitero bavuye muri uwo mujyi nyuma y'amasaha menshi basahura basiga imiryango ihungabanyijwe n'iki gikorwa. Nta muntu wapfuye cyakora gusa amakuru akavuga ko abaturage bakomeje kuba mu kaga gakomeye cyane. Ibi bikorwa byo gusahura byabaye mu gihe hari umwuka mubi w'umutekano muke mu gace ka Ikobo, aho imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe yongeye gukomeza cyane muri iyi minsi. Nk'uko amakuru atandukanye yo muri aka gace bivuga, ngo nyuma y'uko abagizi bagabye ibi bitero by'ubusahuzi ngo havuye agace ka Boreusa kagumye mu maboko y'umutwe w'intare za Sarambwe n'ubundi, kubera yuko ari bo binjiye muri aka gace bagatangira ibikorwa by'ubusahuzi. Reka dukomeje n'aya makuru rero mbereke noneho ukuntu ibintu tugiye kubikora. Unyemerere nkubwire yuko za mfungwa z'abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kuba bagiye kurekurwa, ndetse amakuru akavuga yuko ibiganiro byaba bigeze hafi cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, nimwemerere dukoreshe cyangwa se tubikore muri ubu buryo. Amakuru aravuga yuko amasezerano ya Doha aribwo agiye gutangira gushyira mu bikorwa mu bikorwa bijyanye n'aba bagabo benshi cyane bafunzwe ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abakaba rero ari imfungwa z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu myiteguro yo kurekura abantu 15 bari ku rutonde rw'abasabwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imyanzuro yavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Doha muri Qatar. Aya makuru nagaragaza ko intambwe nshya mu bikorwa byo kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro. Amakuru aturuka mu nzego zibifite mu nshingano aravuga ko aba bantu bakuwe mu magereza, hanyuma bamara gukurwa mu magereza rero ni amagereza bagiye bakurwamo hanyuma bakajyanwa gufungirwa mu mujyi wa Kinshasa, aho boherejwe kandi nyuma mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bamaze igihe kirenga ukwezi bategereje ko bagomba gushyikirizwa Alliance Fleuve Congo 23 nk'uko biteganywa n'amasezerano yasinyiwe i Doha muri Qatar. Komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare CSR niyo yahawe inshingano zo kohereza no kugenzura ihererekanya y'imfungwa hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nubwo ICRC itagize uruhare mu kumva ko aba bantu muri
gereza zo muri Kinshasa. Biteganyijwe ko ariyo izabakura i Beni ikabageza mu bice byateguwe kugeza amagingo aya ngaya. Ibintu rero bikaba byongeye gusa nako bifata indi ntera. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, nimunyemerere dukubita tubangura nanone twongere dusubire muri Kivu y'Amajyepfo. Nkubwire ko muri Kivu y'Amajyepfo haturutse inkuru ikomeye cyane kandi numva nifuza yuko twakwinjiranamo. Ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo abaturage barataka za bariyeri nyinshi z'abarwanyi ba Wazalendo zikomeje kubacucura no kubamaraho utwabo, mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bakoresha imihanda ihuza Uvira na Ruvungi, Mwenga na Barungu ndetse n'umuhanda Uvira Fizi Baraka baravuga yuko bahangayikishijwe nuko iyi mihanda yamaze kwerekezwaho imiryango. Kugeza ubu ngubu ngo biragoye, bakavuga rero ko abahangayikishijwe nuko iyi mihanda yamaze gushyirwaho abariyeri nyinshi bamburirwaho shyizweho n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR mu rugamba bahanganyemo na Alliance Fleuve Congo 23. Nk'uko byatangajwe n'abaturage bavuga ko hagamijwe itangazamakuru rikomeye cyane rigomba kuba ari itangazamakuru ryigenga. Gusa ibintu bikaba bikomeje gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti abakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, izi bariyeri zikaba zamaze gusabwa ko zivanwaho byihutirwa. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi bwa gisirikare n'ubw'igihugu gufata ingamba zihutirwa zo guhagurukira ibikorwa birimo n'iki kibazo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV dukurikiye, munyemerere twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero inyemerere nkubwire yuko haturutseyo inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga yuko umugabo yatawe muri yombi, akaba akekwaho rero kuba ngo yaragambiriye kwivugana Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikaba byongeye kuzamura isura y'urundi rwego. Unyemerere nkubwire yuko ubu tuvugana uyu yamaze gutabwa muri yombi. Kanze mukwereke rwose, mukwereke uyu mugabo rwose umaze gutabwa muri yombi, akaba arashinjwa kugambirira cyangwa se kuba mu bikorwa bifite ako bihuriye no gushaka kwivugana Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo kugeza ubu ngubu bivugwa yuko n'ubundi iperereza rikirimo gukorwa, ariko uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Ni abayobozi muri California bataye muri yombi umugabo wagaragaye hafi y'ikibuga cya golf cya Perezida Donald Trump mu mujyi wa Los Angeles imbere y'uruzinduko rwa Perezida rwari rugamije kusanya inkunga. Janine John Tyre w'imyaka 38 yasanzwe afite imbunda nto ya pistoli n'amasasu atemewe n'amategeko ku kibuga cya golf. No kuvuga amasasu atemerewe n'amategeko ku kibuga mpuzamahanga cya golf cya Trump National Golf Course in Rancho Palos Verdes nk'uko abashinzwe iperereza babivuze.
uko ishami rya sherifu ya Los Angeles ribivuga, yagaragaye agenda mu kibuga cya golfe afata amafoto na video kandi asa n'ukurikirana ibikorwa byo gutegura umutekano. Ifatwa muri yombi cyasitabwa muri yombi Juju yabaye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo. Trump akaba yari mu rugendo muri California aho yitabiriye umuhango wo gusangira igifungo no kusanya inkunga y'ishyaka y'abarepublikani muri iki kibuga kuwa kabiri. Tare afunzwe ashinjwa gutwara imbunda ihishe no gutunga amasasu abujijwe atobora akoti akinjiza amasasu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ishami rya sherifu yavuze ko Tare yatawe muri yombi nyuma y'uko abashinzwe umutekano bambaye imyenda idasanzwe bamenyesheje inzego z'ibanze umuntu uteye amakenga wagendagako mu masaha ya saa sita z'amanywa hagana ku isaha y'isa 9 n'igice ku masaha mpuzamahanga. Ubwo polisi yahuraga n'uyu mugabo yasanze ashakishwa n'ishami rya polisi ya El Segundo nko mu birometero 25 mu majyaruguru ya Rancho Palos Verdes, agace gakize ko ku nkombe kazwiho imisozi n'ibihanamanga kubera ubujura. Abayobozi baramusatse rero basanga afite magazine irimo amasaso 16 apfumura imitamenwa mu modoka ye yari paritse ku kibuga cya golfe. Babonye imbunda nto ya pistoli hamwe na magazine yuzuye amasasu. Ibintu rero byahujwe no kuba uyu ngo yaba yarari mu mugambi wo gushaka cyase gutegura kwivugana Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hirya no hino abantu benshi bakunze kwibaza impamvu Bwana Donald Trump muri iyi minsi akakomeje kubaho afatwa ngo bagambirira gushaka umwivugana. Benshi bakabihuza n'ibijyanye n'intambara ya Irani, ariko kugeza ubu ngubu byose bikomeza kuvugwa gutya gusa, ariko ibindi bijyanye no kubyemeza na n'uyu n'umwe wari wabyemeza. Gusa uyu ngo yakimara gutabwa muri yombi bikaba bivugwa yuko iperereza ryahise ritangira kugeza na n'ubu hakaba rero hategerejwe ikizava mu iperereza. Juti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero ni munyemerere dukubita tubangura mbabwire ko nubundi twerekeje mu yindi nkuru ihari. Munyemerere nubundi duhite twerekeza no muri inkuru nayo imaze kugera ku Ibendera TV aya masaha. Ni inkuru iturutse mu Budage, ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nyemerera nanone ngire nkwibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha. Niba wamaze kuhagera rero nyemerere unkorere kuraza ko ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka twerekeze mu gihugu cy'Ubudage nkubwire ko ikintu kiguruka mu kirere kitavuzwe cyahungabanyije umutekano w'ingendo z'indege muri Leipzig. Ingendo zo mu kirere ku kibuga cy'indege cya Leipzig Haile mu Budage gikomeye mu bijyanye n'ubwikorezi bw'imizigo. Gahunda rero zahungabanye ni mu ijoro ryatambutse nyuma y'uko hatangajwe ko hari ikintu kiguruka cyagaragaye, ndetse ikindi kintu kikaboneka hafi y'aho indege zihagurukira nk'uko polisi yabitangaje kuri uyu wa gatatu. Ingendo nyinshi z'indege harimo n'indege imwe
zitwara abagenzi zacishijwe ku bindi bibuga by'indege nyuma yo kubona iki kintu kiguruka hafi y'ikibuga cy'indege mbere gato ya saa sita z'ijoro nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika. Amakuru rero akavuga yuko ibi byahise bituma umutekano ukazwa. Polisi ikaba ivuga ko ikaba yavuze ko robot itegura ibisasu yoherejwe kugira ngo igenzure ikindi kintu cyari kiri hafi y'aho indege zihagurukira mu majyepfo y'ikibuga cy'indege. Ntiharasobanuka neza rero byinshi kuri ibi bintu, gusa amakuru agera ku Ibendera TV akavuga ko ingendo zo mu kirere zikoresha ahandi hantu zirimo gukoresha ahandi hantu indege zigurukira zikaba zasubukuwe mbere gato ya saa munani z'igicuku, ariko umuhanda wo mu majyepfo ukaba ukomeje gufungwa kugeza kuri wa gatatu mu gitondo nk'uko itangazo rya polisi ribivuga. Ibintu rero bikaba byongeye gukaza umurego ahangaha, ibintu kandi bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru rero ni munyemerere dukubita tubangura n'ubundi twerekeze mu yindi nkuru nanone ihari twabateguriye, turebera hamwe bijyanye n'intambara mu Burusiya na Ukraine aho ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abavandimwe amudukurikiye muri aya makuru ni munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura yo ku rwego rwo hejuru. nta kindi kintu kirimo gutuma ibintu bihindura isura nuko kugeza ubu ngubu tuvugana yaba Uburusiya yaba na Ukraine ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV akavuga yuko ubu tuvugana abantu batari bakeya bamaze gutakaza ubuzima nyuma n'ubundi y'ibitero byongeye kugabwa kandi bikomeye. Amakuru akaba avuga yuko ari ibitero bya misile by'Uburusiya byagabwe bikaba byahitanye rero abantu 15. Uburusiya butangaza ko bwagabye ibitero byinshi bya misile ku murwa mukuru wa Ukraine witwa Kiev n'akarere kahakikije. Ni kuri wa gatatu ibitero bikaba byahitanye abantu 15 bikanakomeretsa abandi benshi. Ni ibitero byatangiye nyuma gato ya saa sita z'ijoro impande ziteguza ibitero by'indege zikaba n'impanda cyangwa se impanda ubwo twavuga ko ari ikini imbuzi cyangwa se imburira, zikaba rero zatangaje yuko hari kumvikana ibitero by'indege mu murwa mukuru mu gihe kirenga isaha nk'uko bitangazwa na Deutsche Welle. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zari zaburiye mbere ko misile zo mu bwoko bwa ballistic ziri mu nzira zerekeza i Kiev. Nk'uko amakuru yaturutse mu ngabo zirwanira mu kirere bivuga rero Ukraine ngo ntiyashoboye kurasa misile n'imwe y'Uburusiya mu gitero cyagabwe mu ijoro kirimo indege 115 zitagira abapilote na misile 28 zihuta cyane harimo n'iza ballistic. Ibi bikaba byatumye rero abantu bagera kuri 15 bose bahatakariza ubuzima. Ibi bikaba byongeye gutuma ibintu byongera gukomera, iyi mirwano ikaba yongeye gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere rero dukomeje n'aya makuru duhite tunagera ku musozo. mwe mwese mwari mudukurikiye mwakoze cyane kubana natwe. Hanyuma rero ni munyemerere amakuru tuyasoreza ahangaha. Mwese rero mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira gahunda zimeze neza, mwirirwe neza. Bye, ciao ciao.